Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Nya panutul sa hadis sagian gaya mi daftar sagian gaya kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullah. Agian gaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kapung ko Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba'in min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Hayamanan yan namanya kapuna hadis ke Abi Hurairah radhiyallahu anhu Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatigian ame katigian kamakapas sa tuisar kano pu sagian kuto muripuri katuro muripuri tasahud na linduskan yan sagian kaya patiman min adzabi jahannam siksa linduskan yan ko siksa ko jahannam ko neraka linduskan yan ko wa min adzabil qabr linduskan yan ko siksa ko kubur wa min fitnatil mahya wal mamat ago linduskan yan ko fitna ko kauyaguy gago ko papatay wa min syarri al masihid dajjal nagulinduskan yan ko karataan o dajjal. So ay manan yan na ayat sebusagi nga hadith na ano sa surga na benar, so neraka na benar, so siksa ko kubur na benar. So kapag mau masihid dajjal na benar, so fitna ko kuyag-uyag sa gaya dunia, ko kuyag-uyag kapapatay na benar. So pelindungan tanonan ay nisugulkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tawa din ni teron sudah siksa ko kubur, nagito na maririba toto. Piti babayan na dusa kapag maulungskan yang kakapiri. O mano ko na ba niyan piti baba, natubat sa kanya si Allah kepada karilan sekalian wallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.